Iliću. Dobroveče i dobrodošli u program Televizije Sarajevo. Dobroveče, hvala na pozivu i dobrodošlica vama u Radićevu ulicu i na festivalu Centru. Hvala lijepo. Evo da nam kažete šta je cilj organizacije ovog festivala. Znamo da se sastoji iz više segmenta. Dakle, prije svega želim reći da je ovo jedna stara ideja koja se s vremena na vrijeme aktualizuje pa se onda od nje odustaje, a to je da se ova jedna od najljepših ulica, odnosno jedan prostor, možda jedan od najljepših u gradu, pretvori u parkovsku površinu, odnosno u zonu za pješake. Neki projekti gospodin Zamir Zec je već radio, neka idejna rješenja. Mi smo se nekako odlučili da krenemo u taj projekat i smatrali smo da je idealna prilika upravo SFF, da iskoristimo to vrijeme kad je špica, kad je dosta turista u gradu, prosto da testiramo, da osjetimo puls građana, jer ljudi se kod nas malo i boje promjena, ovo bi bila krupna promjena, ali to je nešto što je trend u svijetu, u svim velikim gradovima. Vlasti se odlučuju da otvaraju ovakve prostore, da ih stave na korištenje isključivo pješacima, ne saobraćaju, pogotovo mi znamo kakvi su problemi kod nas sa zagađenjem. Tako da, tokom ovih 7 dana, Radićeva ulica u kojoj se trenutno nalazimo, evo lijepo je vidjeti bez vozila, će u periodu od 18 sati do iza ponoći 1 ili 2 biti zatvorena za saobraćaj. U tom periodu imamo dvije, ja bih rekao, vrste aktivnosti. Jedna je onu koju smo povjerili našim prijateljima iz SFF-a, jer to rade puno bolje od nas, neka vrsta marketinga, odnosno promocije domaćih proizvođača. Tu su, kao što vidite, štandovi, tu će biti neki festival malih kraft piva, neke prehrambene proizvode, rukotvorine bosanske, tako da, eto, to je jedna prilika da se na taj način promoviše Sarajevo, jer, kao što znate, naši partneri su turistička zajednica kantona Sarajevo, uz čiju pomoć smo realizovali ovaj projekat. S druge strane, ono što se tiče aktivnosti koje opština provodi, svaki dan ćemo upravo na ovim štandovima u saradnji sa UNDP-em razgovarati s građanima, malo ih anketirati, pitati njih šta misle o ovoj ideji, kako bi oni željeli da izgleda u budućnosti Radićeva, jer stav nove administracije jeste da se nijedna velika priča na ovom području opštine Centar se neće dešavati mimo volje građana i bez da se oni informišu. Naprotiv, želimo ih uključiti u taj proces. Tu će biti jedan zid gdje će građani moći pisati svoje ideje, s našim arhitektima razgovarati, s našim kolegicama iz naših službi za urbanizam. Tako da, eto, ima i promotivni i edukativni karakter. Tu će biti isto tako jedna zanimljiva ideja, malo u početku djeluje možda nestvarno, a to je da ćemo od prikupljenog plastičnog otpada, plastične ambalaže, koja se može reciklirati, napraviti prvu autobusku stajalište od reciklirane plastike. To bi ovako bilo isto jedna. Dakle, u tom smislu je ovo i edukativna priča da se podiže svijest o potrebi čuvanja naše okoline. Tako da moram reći da sam jako ponosan, zahvaljujem se i vladi kantona i SFF koji su zaista prepoznali tu našu ideju i preuzeli ovu cijelu priču u svoje ruke. Tako da mislim da će uz narednih 7 dana stvarno Sarajli uživati. Pozivam sve građanke i građane, sve gosti Sarajeva da nam se pridruže svaki dan od 18 do iza ponoći. Također se zahvaljujem svim ugostiteljima iz Radićeve ulice s kojima smo imali niz sastanaka, zajedno s njima smo također osmišljavali ovdje sadržaje, tako da mislim da je ovo jedan dobar recept kad se i građani i privatni sektor uključe i vladine institucije da onda možemo napraviti jednu priču. Sad hoću da vas pitam, da li je ovo na neki način uvod u nešto što slijedi možda naredne godine, jer postoje već priče da bi ova Radićeva ulica mogla se uskoro pretvoriti u pješačko-parkovsku zonu. Šta nam imate reći o tome? Moram priznati da mi je drago da je ova naša najava izazvala određene kontroverze u javnosti i dobro je da se o tome priča. Vidim i na nekim portalima su već ankete, ljude pitaju i vidim da su dobri procenti kad je u pitanju jedna većina je za to da se to uradi. Dakle, ukoliko sve ovo što smo mi zamislili prođe na način kako mi to željeli, nema nikakvog razloga da se već iduće godine iz budžeta odvoje određena sredstva, da se ovaj prostor dovede u red, da se napravi projekat ili preuzme projekat od profesora Vuka Zeca, tako da što se nas tiče mi smo spremni, tražit ćemo i zagovarati naše obaveze da promovišemo ovu priču, da ubjeđujemo
građane, da im objasnimo šta mi to želimo raditi i koji su benefiti. Naravno, tu je Ministarstvo saobraćaja koje ćemo zamoliti i ljude sa Fakulteta za saobraćaj da pomognu kako da riješimo. Ljudi se s pravom boje nekih gužvi, ali ja sam siguran da uz dobru organizaciju to možemo izvesti. Na kraju krajeva u centar grada moramo na neki način ljude demotivisati da dolaze vozilima, da koriste parkinge koji nisu baš u centru grada. Naš je svijet navikao da se doveze tačno tamo gdje želi vozilom. To ćemo morati polako mijenjati navike. Mislim da smo uradili nešto slično što je urađeno na Busonovom šetalištu. Izvjestan period je ono zatvoreno radnim danom, isto tako većim satima, vikendom, cijelo vrijeme. Tako bismo i mi pokušali, dakle nećemo silovati, želimo da svi malo osjetimo, a siguran sam, kažem opet, da će ljudi vidjeti da je ovdje, evo sad večeras se već vide neke prednosti, ljudi polako šetaju ulicom. Tako da nekako želim da vjerujem da ćemo dobiti zeleno svjetlo od struke, od građana, što se nas tiče, mi smo spremni da u idućoj godini ovaj projekat realizujemo. Gospodine Mandiću, hvala vam što ste gostovali u programu televizije. Hvala vama i sve nas. Evo, ja ću još na kraju podsjetiti građane još jednom, znači da u narednih 7 dana, sve do 20. augusta, Radićeva ulica od 18 sati do 1 sat ujutro je zatvorena za saobraćaj. Studio